Sanibonani mphakathi, igama ngingidelisile Matsane ngwase-Waterfall Boven. Kunesimo lesiphila ngaphansi kwaso. Siphila ngaphansi kwesimo se-abuse, is-abuse wamalume. Kusho ukuthi sashonelwa abadala sisebancane. Mina ngangina 14 years, bhuti wami wayena 5 years. Mashonelwa abadala besihlala ePinari. Gogo wami wasithatha wadohlala nathi e-Waterfall Boven. Masifika la sihlala khona, sihlala nagogwethu. Sahlala kagogwethu watholakala ukuthi malume uyasi-abuse. Makasi-abuse gogwethu wasimakathengisa indlu yamakwethu wasakhela indlu. Sahlala khona. Tholakala ukuthi lo malume usuka la ekhaya kibo la gogo amshiye khona. Wabuya atu-abuse thina la sesihlala khona nagogo ngoba gogo wamshiya kumalume. Amshiyela lokuthi uyasi-abuse wamshiya nendlu yakibo. Wabuye wadohlala nathi ngoba besesebancane. So umalume usuka ekhaya kibo abuya atu-abuse la. Nakasuka lapho bekasa-abuse nagogo. Gogo waze washona. Gogo uzamile enda ama-protection order, abuye aweqe ama-protection order malume. Malume ujola neliphoyisa, uhlala naleliphoyisa. Uhlala sitshela ukuthi ayikho into lesingamenda yona thina. Vele ayikho lesimenda yona. Utane maphoyisa ece i-protection order ahamba nemaphoyisa. Bacethe bangamendi next bangamvaleli. Makosele ukuthi bamvalele siripote basitshela ukuthi kufuneka bofakazi. Mara bofakazi nibo labete naye. So ugcine sekashonile ke gogo last year 2025. 2026 mhla ka-1 January ufikile la usiphulela amafastero uyasicosha la endlini yasekhaya kithi uthi le ndlu indlu yamakwakhe. Phule amafastero uchamuka uhamba nemaphoyisa utshela amaphoyisa ukuthi la kusekhaya kibo. Mangichazela amaphoyisa ukuthi la kusekhaya kibo la. Uqala uyathukana phambi kwamaphoyisa, amaphoyisa athi mina ngithule sengiyabuta ukuthi mina ngingathula njani. Nine nichamuke naye afika ngithuke phambi kwenu. Shothi nine nimlethe kusatothuka mina na. Uphula amafastero la, amaphoyisa awamendi next. Bamthatha bamfaka emotweni yakhe bathi akahambi. Bakhona uyaphula, bayambuka bathi akahambi bamcosha, abambambi. Uyaphinza uyabuya futhi ubuya kwesibili, ufika uyashaya, uyaphula, siyawabita amaphoyisa ayabuya afika la bayamcosha. Kwesi-3 uyaphula, uphula amadishi, uphula amazenke, uphula yonke into. Nabasuka lapho abambambi futhi. Mase sifonela tihlobo tethu tifonele police station khani bathi sisaya komfuna sidombamba. Mara bamiyekelile like bafika bamthola abhizi aphula bamiyekela. Kusho ukuthi bebamiyekelela ukuthi asibulale thina ukuthi angaka sibulala ngeke baze bambambe. Yabona? So ke asathi ukuthi singasitakala njani. Ngiyacela eSouth Africa. Ngiyacela ukuthi nisidena ngathi ukuthi singasitakala njani. Uyahlupha bomakhelwane bayasaba noma bangabona into bayasaba ukuthi bangasitshela. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangisesicela leseto abantu baseMzansi uthi yahlukubedwa oyena anabhuti wakhe bahlukubedwa ngumalume wakhe uthi waqala nje kuyenda lento basasebancane nanyalo uyaqhubeka njengoba simvila sicoqa story sakhe. It's so sad ukuthi kunema family members la khona ukuthi ahlukubede bashana bakho or like your blood uhlukubede your own relatives. It really doesn't make sense. So people are saying ukuthi hey le story salo sesibhlungu ngendlela lesimanga. Do comment your thoughts down on the comment section. Ngizoniqabanga ukuthi lo sesi nabhuti wakhe kumele bende njani. Mina nawe sibona nakulenyele nshale take video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.